Mme we. Quick advice ke. Kuna vhala vhanna vho no funa badula ṅwana huṅwe vha soko vhuya na zwikhafuthini vha tshi vhuya na dzi plate vha tshi vhuya na mini. Dziḽa container na dzi plate ani laṱi ndo dzhia na ṱanzwa ino na isa phanḓa no u shumisa. Ndo vhona ni tshi accumulate dziṅwe thundu edzo. Tshine na tea u hana tshone ndi tsha musi tshipfupfi khou ṱoḓiwa i khou huma. Ya vhuya dzhena ngafha muḓini waṋu a i tsha huma. That's my quick advice. Iṅwe ndi ya uri arali no vha bikela vha vhuya vha saḽe vho ḽa he vha ḽa hone, iḽani hezwiḽa zwiḽiwa ende ni songo zwi ḽa nga dikitela. Ḽani mbilu yo tshena kana ni ṅwatelane na vhana ni ḽe nga matshelo thi vha ḓovha vho vhuya he vha vhuya hone vha ḓa vha saḽe vha vuwa vha ṱuwa vha ya mushumoni. Zwiḽiwa vhuswa vhu songo tou siṱani, zwiḽiwa zwi khou ḓura. Ṅwatelanani na vhana vhaṋu ni ḽe kana ni fhe whoever re hone hayani a ḽe nga mbilu tshena. Vhaḽa vha re kha dzi long distance relationship arali na vhona uri zwithu zwi khou thenga muthu wa hone ha ḓivhalekani, baby ndi khou ḓa, baby ndi khou ḓa, don't cook in advance. Mulindeleni a swike ni kone u bika ngori ni ḓo bika na vho vhudziwa upfhi mini, ndo mbo ḓi balelwa my wife mini meeting wa mushumoni. Zwino vhathu vho raloho vha bikelwa vho no swika o tou dzula a bikelwa u nga ri u gai u restaurant ngori ini ḓo dzula ni khou prepare zwithu ende tsho no bora ndi tsho uri vhathu vho raloho vha ḓi balelisa dzi candle lit dinners, vha ḓi balelisa dzi surprises dzavhuḓi ngori muthu ono ḓo vha a khou tshimbila a sa ambi uri u khou kanda gai. How do you prepare for that person? Ni mu dzudzanyelisa hani onoyo muthu o raloho? Hone u vha a tshi khou ni surprise every day a tshi khou zwi itela mini? Vhathu vha khou ḓi balelisa dzi candle lit dinners nga zwezwo zwa uri vha zwifha a siko uri ndi khou kanda gai a si khou kanda hone. Hune a vha hone a tshi o tou dzula o tou dzula na muthu a sathu no lu thoma na lwendo a khou siko uri ndi khou ḓa ende a khou vhudza miya vhana. Zwino ndi a ḽa nga dakalo arali zwi songo ḽiwa vha tshi vhuya vha sa ḽi ndi ḽa nga dakalo. Mani khou itani ni khou ḓi thusa kha mathada kana vha khou tea u ita zwiṅwe hanefha a vho ngo ita u vha lwisa zwi nga ita uri vha zwi ite. Zwi ḓo tou ita uri ni engedze volume ni lile ni ite zwoṱhe ni ḓi ṱhukhukanya. So ni songo vha lwisani ni a vha litsha vho ralo vha dzule na zwithu zwavho. Ndi vho thoma vha ḓovha vha mafhedziselo ndi khou amba arali vha sa khou ita zwa vhukuma. Ri khou amba nga muthu a sa khou ita zwa vhukuma. Ni ḓo mu itani muthu o ḓi vhudza ni ita hezwo zwine a khou ni vhudza zwone? Ni nga si mu shandukise muthu a sa funi. Tshanduko ndi choice. A si zwino ini na ḓo ita tshino na tshila kana na ri ndi ḓo tou vha lugisa ndi ḓo vha lapula u tou shavha u shumisa maipfhi a strong. Ḓo vha ita mini a zwi shumi.